pozdrav iz Pronautike, konačno lijepi sunčan dan i mnoštvo lijepih brodova. Ovo ponudi 2008. Žamorili Fisher 725 sa 500 radnih sati, Yamaha F150 AETRX. Prekrasan brod koji je upravo stigao u račun staro za novo, poznat od vlasnika. Plovilo je registrirano na hrvatsku zastavu, upravo ugrađen potpuno novi pramčani most, obavljeno kompletno održavanje, pranje, poliranje, anti-fouling, cinkovi, servis motora, konzervacija. Plovilo je potpuno pripremljeno za sezonu, nisu potrebna nikakva dodatna ulaganja, a niti opremanja, jer je brod stvarno dobro opremljen i ekstremno očuvan. 500 radnih sati na ovom motoru je doslovno ništa. Potpuno nove krmene platforme sa teleskopskim ljestvama i sa lijeve strane je izbačen nosač za pomoćni motor. Ovo je pozicija gdje su standardno ljestve, ovo sad može poslužiti kao mokri spremnik za konope, nekako manje sidro, peraje, masku, bilo šta. Kokpit salon sa stolom vanjskim. Svi jasnici, sve doslovno kao novo još. Kabina je u stanju da se doslovno ne vide tragovi korištenja, znači praktički nov brod. Ukupno 501 radni sat, od čega je 154 lera i 152 na niskim okretajima. Znači, samog nekakvog glisiranja brod ima možda nekakvih 70 radnih sati u glisiranju. Garmin 7 inča, digitalni satovi Yamaha, Bose audio ozvučenje, to je ugrađeno novo. Isto tako potpuno novi izoterm hladnjak. Ovdje se dobivaju dva ležaja komforna u salonu, pramčani ležaj, zatvorena WC prostorija sa kemijskim WC-om i umivaonikom, pramčano sunčalište, pramčani most, električno sidrno vitlo, bimini tenda, vrlo uredan, kompaktan i lijepo opremljen brod. Kako sam već rekao, registriran na hrvatsku zastavu, porez plaćen, servis obavljen i potpuno spreman za korištenje. Prodaje se sa 6 mjeseci garancije od datuma isporuke, znači sigurna kupnja bez ikakvih rizika uz stručnu asistenciju i after sales servis, znači mi smo ovlašteni Yamaha servis i ovlašteni žaliotrgovac. Tako da, bilo kakvi rezervni dijelovi, bilo kakva oprema je potrebna, stojimo na raspolaganju. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću, isporuka na destinaciju kupca je moguća prema dogovoru. Za više informacija slobodno se obratite. Hvala lijepa.